Ada tukang mie ayam tuh. Kalian pada mau nggak? Mumpung gue lagi ulang tahun nih, gue traktir deh. Wah, seriusan lu, Mei? Baik amat nih. Ya udah deh, boleh deh, boleh. Bang, mie ayam bang. Sini bang. Ayam mau beli nih bang. Borong gerobak-gerobaknya juga. Siap Neng, abang situ ya. Bikinin ya bang, buat semua teman-teman Aye traktir semuanya. Nah, kita tuh ada berapa belas biji nih orang nih ya. Semuanya bikinin deh, Bang. Si meme emang paling tahu bener kita. Tahu aja nih gue lagi lapar. Iya, udah pada nikmatin aja deh, pada seneng juga kan lo. Udah bang, langsung aja bang, bikinin nih buat teman-teman Aye tersayang semuanya. Si meme emang bener-bener ya udah cantik baik banget lagi. Aduh. Ya udah lo kebanyakan ngomong sih. Lo nggak denger ya tadi perut gue keroncongan. Yuk makan yuk. Lapar nih. Mei, makasih banyak ya Mei ya. Selamat ulang tahun. Nih gue udah lapar, gue duluan ya. Yuk teman-teman yuk makan ya langsung yuk. Ya udah, Mei. Kita makan semua ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nyam. Nyamnya. Enak banget sih bang. Mie ayam lu ini bener-bener. Nyamnya. Tahu aja lu si Meme kita lagi lapar kayak gini ya. Nyam. Gurih nyoy. Enak banget nih, pedasnya pas. Siang-siang emang udah bener nih si Meme ya. Enak banget lah, nikmat, panas-panas. Sering-sering deh lu Mei ulang tahun. Biar kita kenyang terus nih. Bisa aja lu ah. Udah makan aja lu ah. Jangan banyak ngomong. Nyam. Pedesan gua nih. Nyam. Minumnya nggak ada nih Mei. Nyam. Enak gurih. Rajin bang lewat sini. Nyam. Gue kalau keenakan gini nih bisa sambil nyanyi kalau makan nih. Nyam. Kasih ya Mei, selamat ulang tahun dah. Ada tukang mie ayam tuh. Kalian pada mau nggak? Mumpung gue lagi ulang tahun nih, gue traktir deh. Wah, seriusan lu, Mei? Baik amat nih. Ya udah deh, boleh deh, boleh. Bang, mie ayam bang. Sini bang. Ayam mau beli nih bang. Borong gerobak-gerobaknya juga. Siap Neng, abang situ ya. Bikinin ya bang, buat semua teman-teman Aye traktir semuanya. Nah, kita tuh ada berapa belas biji nih orang nih ya. Semuanya bikinin deh, Bang. Si meme emang paling tahu bener kita. Tahu aja nih gue lagi lapar. Iya, udah pada nikmatin aja deh, pada seneng juga kan lo. Udah bang, langsung aja bang, bikinin nih buat teman-teman Aye tersayang semuanya. Si meme emang bener-bener ya udah cantik baik banget lagi. Aduh. Ya udah lo kebanyakan ngomong sih. Lo nggak denger ya tadi perut gue keroncongan. Yuk makan yuk. Lapar nih. Mei, makasih banyak ya Mei ya. Selamat ulang tahun. Nih gue udah lapar, gue duluan ya. Yuk teman-teman yuk makan ya langsung yuk. Ya udah, Mei. Kita makan semua ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nyam. Nyamnya.
Enak banget sih bang, mie ayam lu ini bener-bener nyam nyam nyam. Tahu aja emang si Meme kita lagi lapar kayak gini ya. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Gurih-gurih nyoy. Enak banget nih, pedasnya pas. Siang-siang emang udah bener nih si Meme ya. Enak banget lah, nikmat, panas-panas. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Sering-sering deh lu Mei ulang tahun biar kita kenyang terus nih. Bisa aja lu ah, udah makan aja lu ah, jangan banyak ngomong. Nyam 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 nyam. Pedesan gua nih. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Minumnya nggak ada nih Mei. Nyam nyam nyam. Enak gurih. Rajin-rajin bang lewat sini. Nyam 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 nyam. Gue kalau keenakan gini nih bisa sambil nyanyi kalau makan nih. Nyam 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 nyam. Kasih ya Mei, selamat ulang tahun dah.